أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, elhamdülillah şükür Ramazan ayları bizning jite, amma ni kızganız şulay bit, ol bitip de bara. Ramazan ayının soңгы 10 günleri bizning hazır urazat oturga da bir neçe gün vaqt gına kalıp bara. Elbette tege ahırdan gına bizim bit halıq şulay yaratdı, ahırdan gına çabuk beri başlayıp şulay bit. Elgirmeyim, tizrek dip şulay bit. Мәгънәсен аңлый башлыйсың, ахырдан гына кирәк икәнен. Теге өйдә дә башта берәр кая барасы булса телевизор карап утырасың, 10 минут калгачын чыгып чабасың, шулай бит. Саңа калам дип, бөтенесенә психлана, мосы гаепле дип, пробкага эләктем дип, үзең телевизор карап утырасың. Менә монда да мөхтәрәм кардәшләр, Рамазан аеның соңгы 10 көнендә дә нәкъ шулай ук. Без утырабыз да, аннан соң соңгы көннәрендә йөгерә башлыйбыз шулай. Йөгерә башлыйбыз, кемдер тизрәк гыйбадәт кыла, кемдер фитр, фидия, зәкят тегесе монсы бирергә тырышалар, ярдәм итәргә тырышалар. Аннан соң Рамазан үтеп киткәч, өлгермәдем. Икенче елга инде мощныйрак әзерләнергә кирәк диләр. Икенче елга да шундый ук хәл була. Менә шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә һәрбер нәрсәнең үзенең тәртибе бар. Шуңа күрә Рамазан аенда ай буе шулай бер темпта үткәрә алган кеше, югары темпта, димәк, бу кешенең әлхәмдүлилләh шөкер, иманы да дөрес, иманы да нык, һәм дә инде ниятләре дә изге, мөхтәрәм кардәшләр. Аллаһ Тәгалә шуңа күрә шушы тоткан уразаларыбызның, шушы айларда кылган изгелекләребезне разый булып кабул гына кыла күрсен. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә бит: "Мән сама Рамадан иманан ва ихтисабан." Кем ураза тотады Рамазан аенда иман белән һәм Аллаһы Тәгаләнең әҗренә өметләнеп ди. Болай гына түгел, Аллаһы Тәгаләнең әҗренә өметләнеп. Ягъни син ураза тотасың һәм син Аллаһ Тәгаләгә өметләнәсең. Я Рабби, кабул кыла күр. Я Рабби, син миңа шундый күп нәрсәләр вәгъдә иттең, шуларны бирә күр. Ягъни өметләнәсең. Чөнки мөхтәрәм кардәшләр, кайбер кешеләр бит әйтә, әллә кабул була, әллә юк, әллә инде күңелендә төшенкелек чыгып китә кай вакытта. Я булмаса ураза тотуны теге инде бер факт дип кенә кабул итә. Әмма без аны кабул итәргә тиешбез, шушы Рамазан ахырында безгә нәрсәдер бирәләр дип. Ул бит эштә әйбәтрәк эшләнә. Әгәр дә сиңа әйтсәләр, менә эшләп бетерегез дә җегетләр, берәр шешә лимонад бирәм дигәч, күңеллерәк эшлисең бит, шулай бит. О, хәзер лимонад була, Аллага шөкер. Дисең шулай бит инде. Акча бирәләр дисең, зарплата бирәләр дисең, премия бирәләр дисәләр тагын шулай бит инде. Рухланып эшли башлыйсың. Менә монда да шулай ук. Рамазан ахырында Аллаһ Тәгаләнең күп мәҗрләрен бирүен без өмет итеп, белеп, моны эшләсәк, күпкә җиңелрәк була. Менә шушы Рамазан ахырында Аллаһ Тәгаләнең безгә биргән бер нигъмәте бар. Ул да булса Кадер киче. Бүген шуның турында иншааллаһ сөйләшеп китербез. Кадер кичендә нинди кич соң ул? Нәрсә соң ул Кадер киче? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә Аллаһ Тәгалә аның кавеменең гомерен күрсәтә. Ягъни аның кавеме күпме яшәячәк. Без, мөхтәрәм кардәшләр, җир йөзенә килгән иң кыска гомерле кавем. Өммәт. Безгә кадәр булган кешеләр күбрәк яшәгәннәр. 100 ел, 150 ел, 200 нормаль күренеш булган. Ул гына түгел, беләбез, Нух алейһиссәламның кавеменең күпме яшәгәнен дә шулай бит. Нух алейһиссәлам 950 ел буе дәгъват кенә кыла. Ул гына түгел, Нух алейһиссәлам янына бер әбинең килеп шикаятен әйткән шикаятен беләбез. Бер әби килә дә Нух алейһиссәлам янына әйтә: "И Аллаһның илчесе ди, минем улым үлеп китте ди. Ул бик яшь иде, аңа ни бары 300 генә яшь иде ди. 300 элек шундый яшь булган, яшь иде ди. Инде хәзер кайгыра бит малай үлгәч." Нух алейһиссәлам әйтә: "И апа, кайгырма ди. Килер бер кавем ди, бер өммәт, алар 60 кына ел яшәрләр ди. Бу без булабыз инде шулай бит." Һәм шушы әби әйтә: "Әгәр дә мин 60 кына ел яшәсәм, мин көндез дә, кичен дә гыйбадәт кенә кылыр идем ди. Чөнки башка әйбергә минем вакытым калмас иде ди." Ну, Аллага шөкер, безнең вакыт бар бөтенесенә, шулай бит. Аллага шөкер, без әле 60ка кадәр әле безнең гөнаһлы тормыш бара гына, шулай бит. 60тан соң гына без дингә басабыз, дингә киләбез, бөтенесен өлгерәбез, шулай бит. Аллага шөкер, анда кызлар да, тегесе дә, монсы да, наркотик та, бөтенесе аркылы үтеп, нитеп, аннан соң 60ка чистарынып килеп җитәбез инде, дингә кереп утырабыз. Мәчкә керәбез дә 60 яшьтә, аннан соң өйрәтеп утырабыз инде. Шулай бит. Теге гомер гөнаһ кылмаган кеше шикелле. Менә шулай, мөхтәрәм кардәшләр, бу әбинең сүзләренә карасак, ул вакыттагы шулай бит. 60 ел гомер ди, ул шуның кадәр әз ди. Мин гомер буе гыйбадәт кенә кылыр идем ди. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә
Сахабалар дәресләргә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм сахабаларга сөйли бер кеше турында. Аның исеме Шамгун Гази. Бу яһүдләр кавымыннан була. Ул 1000 ай буе Аллаһ Тәгалә юлында сугыша. Җихадта сугыша 1000 ай буе. Һәм көндезен сугышта, кичен гыйбадәттә була. Шул вакытта сахабалар әйтеп куялар: "И Расулаллаһ, безнең бит аның кадәр гомеребез юк, без аның кадәр изгелекләр кыла алмыйбыз инде" ди. Менә шушы хәлдән соң, сахабаларның шулай кирсенеп куюлыннан соң, Аллаһ Тәгалә бирә кадр кичен. Аллаһ Тәгалә бирә кадр кичен һәм без белгән кадр сүрәсен. Бу сүрәдә нәрсә дип әйтелә? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Инна анзалнаху фи ләйләтил кадр. Без аны шушы кичтә, кадр кичендә иңдердек ди. Нәрсәне аны? Коръәнне шулай бит. Шушы кичтә без иңдердек Коръәнне ди. Мөхтәрәм кардәшләр, кадр киченең беренче нигъмәте ул да булса, бу кичтә иңгән Коръән. Менә буны ничек аңлатырга шулай бит? Мөселманнар моңа бик әһәмият бирми, никтер. Шушы Коръән иңгүнең киченә. Ә бит без беләбез шулай бит, мәсәлән, безнең Россиядә дин конституция кайчан? Беләбез бит. Без нишләп бәйрәм итәбез? Бу кичне, бу көнне безнең конституциябыз барлыкка килгән. Шулай бит. Ничә еллар без Октябрь революциясын бәйрәм иттек. Ничә еллар. Демонстрациялар, маршлар, ниләр, бөтен нәрсәләр, бәйрәмнәр, премиялар, орденнар шушы көннәргә багышлап медальләр булды. Ни сәбәпле? Бу көнне шулай бит барлыкка килде Совет дәүләте. Әле без үзебезнең туган көнебезне матурлап бәйрәм итеп барабыз ел сайын шулай бит. Дусларны чакырып, гөрләп, шулай итеп шаулап, нишләп? Чөнки бу көнне дөньяга син барлыкка килгәнсең. Син инде бу көнне бик зур тантана дип уйлыйсың, дөньяга үзеңнең килүеңне шулай бит. Шулай бит син дөньяга үзеңне бер зур бүләк дип кабул итәсең, син кем белгән әле аны шулай бит. Әмма син аны бик зурлап бәйрәм итәсең. Әмма Коръән иңгән кич бу буларның бөтенесеннән дә алдарак һәм хәерлерәк. Чөнки Аллаһы Тәгаләнең сүзе иңде. Җир йөзендә бернинди хаклык калмагач, җир йөзе ялган һәм кешеләрнең тираниясе белән тулгач, җир йөзенә иңде Коръән. Шушы кешеләрне туры юлга чыгарыр өчен. Менә бу кич кадр киченең иң беренче дәрәҗәсе. Инде шулай ук Аллаһ Тәгалә дәвам итеп әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ләйләтул кадри хайрун мин альфи шаһр. Шушы кич ди, ул 1000 айдан да хәерлерәк ди. Әйткәнебезчә, без әз яшибез, әмма без оптым алабыз. Без алабыз оптым. Шулай бит, күпләп алабыз без. Мәсәлән, элекеге кавымнар бер изгелек кылса, бер генә савап алган, ә без алабыз бер изгелеккә 10 савап. Элекеге кавымнар бер намаз укыса, алар бер савап алса, безнең бер намазыбыз 10 намазга тиң. Шуңа күрә без 5 вакыт намаз укысак та, ул 50 намаз вакытының савабы була. Аллаһ Тәгалә шушы Миграҗ кичендә безгә 50 намазны фарыз иткәндә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм аны кыскарта. Әмма савабы кыскармый. Савабы кыскармый. Эше кими, зарплатасы кимеми. Шулай бит. Бу әлбәттә бик әйбәт. Бу бер кая юк мондый нәрсә. Шуңа күрә 5 намазыбыз гына булса да, аның савабы 50 намазлык. Менә шушы кадр кичендә без кылган бер кичтә, кыска гына кичтә кылган изгелек, ул мөхтәрәм кардәшләр 1000 айдан хәерлерәк. Иң кызыгы нәрсәдә? Ул кичнең җәй көненә туры килүендә. 1 сәгать вакыт калганда ни бар? Син анда таравихны укып бетерәсең, пока өйгә кайтасың анда, каядыр барасың. Сәхәргә 1 ярты сәгать вакыт калдырырга кирәк. Ни бары 1 сәгать вакыт калганда. Кыш көне син төне буе гыйбадәт кылып чыгарга мәҗбүрсең. Төне буе кадр киче бит инде. Нәрсә генә кылып бетерә кирәк анда? 5 тапкыр тәүбә кыласың. Анда нәфилләр укыйсың, Коръәннәр укыйсың. Тамам вакыт бар әле шулай бит. Таң атмый да атмый. Ә монда 1 сәгать эчендә син нәрсә генә эшләсәң дә, ул мөхтәрәм кардәшләр 1000 айлык булып языла. 1000 ай ул 83 елда 3 ай вакыт. 1000 ай. 83 елда 3 ай вакыт. Шушы бер төнгә хәзерге җәйнең 1 сәгатенә бирелә 83 елда 3 айлык әҗр савап, мөхтәрәм кардәшләр. Менә бу инде бер хайран гына әйбәт яшәгән кешенең гомере шулай бит. Шуңа күрә дә шушы ай бер көн дөреслеге бер төн ул инде 1000 айдан да хәерлерәк.
Шулай ук Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Тәнәззәлүл малаикату ва руху фиһа биизни раббихим мин кулли әмр. Бу кичне җир йөзенә төшә фәрештәләр. Бу җир йөзенә төшә Җабраил фәрештә. Ягъни фәрештәләр белән Җабраил фәрештәне Аллаһ Тәгалә аерым әйтә. Менә күз алдына китерсәгез, бу грандиозный күренеш бу. Фәрештәләр саф-саф булып, саф-саф булып киләләр фәрештәләр җир йөзенә. Аларның башлыгында тора Җабраил алейһиссалам. Алар җир йөзе буенча баралар. Һәм алар барган вакытта иманлы һәрбер кешегә сәлам бирәләр. Без ул сәламне ишетмибез генә шулай. Һәрбер иманлы кешегә сәлам биреп китәләр, шушы төнне гыйбадәт кылган кешегә. Менә бу шулай ук Аллаһ Тәгаләнең бер зур бер мөгъҗизасы. Шушы төнне җир йөзеннән фәрештәләрнең саф-саф булып күпләп төшүләре. Менә мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә кемдер әйтер: "О, фәрештә, әкият, туда-сюда." Ләкин бар кешеләр һәр төнне инопланетяннарның төшүен көтәләр. Бар шундый кешеләр. Уфологлар ышаналар аңа шулай бит. Инопланетян төшүенә. Әгәр дә каядыр аномаль зона дисәләр, шунда барып палаткалар белән торалар шунда. Бер инопланетянин күренмәс микән дип, шулай бит. Ә монда Аллаһ Тәгалә әйтә: "Бар шундый кич ди, җир йөзенә төшә фәрештәләр." Менә бу кичнең шулай бит Аллаһ Тәгаләнең әйтүен без ничектер бер әкият кебек үзебезгә кабул итәбез. Мөселманнар түгел, әлбәттә инде. Кешеләр гомумән. Әмма инопланетянны көтәләр. Менә бу гаҗәп әйбер. Шуңа күрә бу кичнең мөгъҗизасы да шунда, шушы фәрештәләр җир йөзенә саф-саф булып күпләр төшерләр ди. Һәм инде Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Саламун хия хатта матлагил фаҗр. Шушы кич иртәнге таң атканчы тыныч булыр. Хәтта бу кичтә эт тә өрмәс, шулай бит, җил дә исмәс, салкын да булмас, эссе дә булмас. Шундый бер тыныч кич булыр, шундый тыныч бер төн булыр ди. Ягъни кайбер мөселман кешеләр аны сизәләр хәтта. Күңелләреннән ничектер бер рәхәтлек килә аларның. Тынычлык килә. Безгә бит җитми менә шушындый тынычлык. Әзрәк кенә дөньяның, күңелебезнең тыныч булып торуы. Гел шау-шу, гел гауга шулай бит, гел югары тем, бер нәрсә ишетмибез, бер нәрсә күрмибез. Менә шушы кич, мөхтәрәм кардәшләр, тыныч кич булыр, тыныч төн булыр ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Инде, мөхтәрәм кардәшләр, шушы кичнең тагын бер хикмәте ул да булса, бу төнне киләсе елга билгеләнә, тәкъдир языла. Шуңа күрә аның исеме дә Ләйләтүл Кадр. Киләчәк елга булачак әйберләр языла. Монда үзгәртүләр кертелергә мөмкин. Шулай бит. Мәсәлән, синең еллык шушы төннеге тәрбияңне карап, үзеңне тотышыңны карап, гыйбадәтеңне карап, киләсе елга үзгәрешләр кертергә мөмкин. Гамәлеңне озайтырга, кыскартырга, ризыгыңны арттырырга, киметергә, бәхет истәргә, шулай бит. Яңа хатын, конце концов, шулай бит инде. Язып куярга, шуңа күрә кадер кичендә онытмагыз сорарга. Мерседес, шулай бит, может, язып куярлар, шунда киләчәккә таба. Менә буларның, мөхтәрәм кардәшләр, бер ел буена безнең кадер тәкъдиребез язылып куела. Ул бит бик әйбәт. Бик әйбәт, әгәр дә без үзебез шушыңа тәэсир итә алсак. Үз язмышыбыз безгә бит битараф түгел без аңа. Күрше барбер тәгә, чукыныбыз шунда дисең. Әмма бит үзебезнең язмышыбыз безгә барыбер түгел. Шуңа күрә бу төнне без шушы үзебезнең язмышка, үзебезнең тәкъдиребезгә азмы күпме кертә алабыз үзгәрешләр. Аллаһ Тәгаләдән сорап, Аллаһ Тәгалә каршында гыйбадәт кылып. Менә шуңа күрә бу кичнең, мөхтәрәм кардәшләр, тагын бер өстен ягы бар. Ул да булса тәкъдиребезнең шулай бит язылуы, тәкъдиребезнең шушы рәвешле итеп тәгаенләнүе, билгеләнүе. Менә шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә бу кичнең дәрәҗәсе әйтеп бетергесез бик зур. Бары тик безгә аны кадерләп, бары тик шушы кичне каршы алырга һәм матур итеп, хәерле гыйбадәттә үткәрә белергә генә кирәк. Инде иншааллаһ рус телендә сөйләп алырбыз. Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Дорогие друзья, Аллах Субханаху ва Тааля дал всему начало и дал всему конец. Было начало Рамазана, теперь настал его конец. Конечно, когда мы куда-то в какую-то эру или время входим, то о конце мы не думаем.
Но когда приближается конец, мы начинаем суетиться. Вот как раз сейчас такое время. Скоро Рамазан закончится. Возможно, для некоторых из нас это будет последний Рамазан. Не хотелось бы так думать, но, возможно, это последний Рамазан в нашей жизни. Когда у пророка, саллаллаху алейхи, спросили, как нужно читать намаз, он сказал: читайте намаз, как будто это последний намаз в вашей жизни. Это относится и к уразе. Держите уразу, как это последняя ураза в вашей жизни. Ведь мы никогда не думаем. Мы всегда думаем, что у нас впереди еще есть время. А времени, возможно, нет. И здесь возраст не имеет значения. Возможно, последняя ураза и потому, что мы можем заболеть в течение года. И потом вынуждены будем просто отдавать фидия, платить деньги, а держать уразу уже не сможем. Возможно, это последняя ураза в нашей жизни летом. Потому что никто не знает, проживет ли он еще 33 года, чтобы встретить уразу именно в это время, через 33 года. Правильно? Вот поэтому мы должны относиться к нашим поклонениям как к последним поклонениям в нашей жизни. Тогда мы будем, конечно же, ценить, и уже тогда мы будем правильно вести себя в эти месяцы, в эти дни. Дорогие друзья, Аллах Субханаху ва Тааля последние дни Рамазана увенчал короной. Короной под названием Ночь предопределения. Ляйлятуль Кадр. Что самое интересное, у каждого месяца, у хороших месяцев, священных месяцев, есть свои ночи. У Раджаба это Рагаиб, у Шаабана это Бараат, а у Рамазана это Ляйлятуль Кадр. Ночь предопределения. И самое интересное, мы знаем, в какого числа будет ночь Рагаиб, Раджаб, месяц Раджаб. Мы знаем, какого числа будет ночь Бараат во время месяца Шахбан, но мы не знаем, когда будет ночь предопределения. Аллах Тааля скрыл этот день, ночь предопределения, и сказал: ищите. Ищите вы. Вы сами должны искать и найти эту ночь. Дорогие друзья, это действительно есть большая мудрость в этом. Что такое ночь предопределения? Ночь предопределения – это ночь больших скидок. Можно так назвать, правильно? Потому что в нашем современном мире люди по-другому не понимают. Если нам скажут, что в Челнах начались распродажи мерседесов, которые там залежались, да? Поедем туда? Без сомнения, если там будет скидка 90%. Мы возьмем 5 штук, чтобы потом 4 продать. Нормально. Это, то есть это человеческий принцип. Аллах Тааля знает об этой стороне человеческой души. Когда придумывают новый iPhone, люди спят. Люди спят у порога фирменных магазинов. Видели в новостях, да? Люди спят несколько дней, чтобы первыми купить. Ну, ты можешь купить через 2-3 дня. Какая разница, правильно? Но нет, им хочется, чтобы они были первыми. И вот удивительное желание человека обрести какое-то материальное благо, но упустить милость Аллаха. Милость Аллаха. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: ничтожен тот человек, который продержал уразу или наступил Рамазан, а он из этого Рамазана ничего не взял. Ничтожен человек. Он упустил свой шанс. К нему пришли, постучались в дверь, бесплатно дали, он сказал: не надо, потом возьму. Потом возьму. И все, он упустил свой шанс. Вот поэтому, дорогие друзья, мы не должны упускать своего шанса. Ночь предопределения равна, лучше даже, говорит Аллах Тааля в Коране, чем 1000 месяцев. Не 1000 ночей, а 1000 месяцев. Одна ночь всего лишь лучше, чем 1000 месяцев перед Аллахом. Это 83 года и 3 месяца. Это очень хорошо, дорогие друзья. 1000 месяцев. Если ты за одну ночь можешь столько получить. Я уже приводил пример, да? То есть в Рамазане мы получаем в 700 раз савабов больше. Это простая арифметика. Если ты в июне получаешь зарплату
10 тысяч, а в июле получаешь зарплату за ту же работу 7 миллионов. Это простая арифметика. А здесь ты получаешь за одну ночь тысячемесячную зарплату за всю жизнь. Ты, проработав одну ночь, потом можешь всю жизнь не работать, если перевести на деньги. Конечно же, в поклонение это перевести нельзя, а то некоторые, да, вот эту ночь будет поклоняться, а потом все уже. Альхамдулилля, я уже как 1000 месяцев молился и так далее, да? Нет, конечно же. Но тем не менее, дорогие друзья, мирские какие-то вот эти блага, они нам интересны. Нам должны быть интересны и блага Всевышнего, которые Он нам обещает. Да, некоторые люди говорят, для меня не важно, я каждый день буду поклоняться Аллаху там и так далее. Но менталитет человека таков, что он любит считать, накапливать. И поэтому ему просто нужно накапливать вот эти савабы. Ему приятно осознавать, что вот за это будет столько-то, вот за это будет столько-то. И Аллах Тааля об этом знает, и поэтому нам об этом говорит. Но эту ночь, я вам скажу, встретят те, которые каждую ночь ждут Лайлятуль Кадр. Это дается не всем. Так просто сидеть дома целый месяц, а потом в Лайлятуль Кадр просто там по расписанию встать и пойти, так не получится. Так не получится, дорогие друзья. Поэтому мы ищем и ждем его каждый месяц, поэтому он скрыт от нас. Мы должны каждую ночь искать, молиться, просить у Всевышнего. И тогда Аллах Тааля нам даст встретить этот месяц. От Аиша рады Аллаху анха передается, Пророк саллаллаху говорил, «Юджабиру фил ашрил ауахири мин Рамадан». То есть Аиша рады Аллаху анха спросила, говорила, что в последние 10 дней Рамазана Пророк саллаллаху говорил, «Тахаррау лейляталь кадри фил ашрил ауахири мин Рамадан». Ищите ночь предопределения в последние 10 дней Рамазана. У нас как раз идут эти дни, последние 10 дней. По другим хадисам идут тоже такие же риваяты, что в конце 10 дней или же 24 числа, или же 27 числа есть хадисы. Поэтому, видите, тут 24 число как-то здесь попало. Оно нечетное, оно четное число. Откуда? Есть хадисы, которые говорят и о 24 числе месяца Рамазан. Самое интересное, дорогие друзья, эти хадисы, они появлялись и по другим причинам, с помощью сахабов. Пророк саллаллаху говорил, никто не знает, когда эта ночь, кроме некоторых количества людей, он говорил. И сахабы, которые много молились, говорили, я вхожу в число этих людей, и Лейлятуль Кадр 27 числа они говорили. Вот на основании этих хадисов мы больше всего думаем, что Лейлятуль Кадр, он находится 27 числа. Но на протяжении вот уже последних там более 10 лет, 27 число мы стараемся поклоняться. Но не каждое 27 число совпадает по приметам. Не каждый. Бывает и ветер, бывает и дождь, бывает и пасмурная погода. А бывает и совпадает иногда. Что мы можем подумать? Мы можем подумать, что он, возможно, перемещается. Что он не в один день какой-то, а он может перемещаться. В этом году он 22 числа, на следующий год он 23, потом 21, потом 29, потом 27 и так далее. И некоторые поэтому говорят, что ночь предопределения может быть даже в течение всего года. Не просто в месяц Рамазан, а в течение всего года. Есть такие тоже риваяты. Это к чему нас обязывает? Это обязывает к тому, что мы каждую ночь должны молиться Аллаху. Должны ждать, верить и искать. Кто ищет, тому Аллах Та'аля дает, даже если он это не находит. Он аджир свой получит, кто ищет. А кто не ищет и спит каждую ночь, конечно же, наивно надеется, что он застанет ночь предопределения. Пророк саллаллаху говорил,
из ваших снов я вижу, что ночь предопределения приходится на последние 7 ночей месяца Рамазан. Сахабы говорили, что они видят сны, вот такие-такие-то там, да, последние 7 ночей месяца Рамазан. В таком случае, ищущий ночь предопределения, пусть ищет ее среди последних 7 ночей месяца Рамадан. Уже говорится не про 10, а про 7 ночей Рамазана, последние 7 ночей. Тоже, дорогие друзья, большая мудрость. Сахабы, рады Аллаху анхум, они этот месяц искали, думали о ней, и поэтому Аллах Тааля давал им во сне какие-то подсказки определенные. Если мы хотим, чтобы у нас тоже были подсказки во сне, тогда да, тогда мы должны думать об этом. Вот один молодой парень, в интернете был такой, распространенный такой был пост. Один молодой парень как-то сказал: кто такие сахабы? Он про себя так подумал. Кто такие сахабы? Вроде они такие же люди, как и мы. То есть они, единственная их привилегия, они находились рядом с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. Если бы я был рядом, то же самое было бы. И вот как он вот это сказал, ему приснился сон. Ему приснился сон, как едет автобус. По горной дороге, серпантины, едет автобус, и там сидят сахабы. И там сидел тоже этот парень и другие, то есть его друзья, но не сахабы. Они ехали в одном автобусе. И вдруг автобус остановился на дороге и начал катиться назад. А за рулем автобуса был пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. За рулем автобуса был пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Автобус в гору не мог поехать, начал катиться назад. Мы все, говорит, выбежали из автобуса, парень рассказывает, выбежали из автобуса и начали искать камни, чтобы подложить под колеса автобуса. Все разбежались, говорит, и начали искать камни. Кто-то маленький камень принесет, кто-то большой, говорит. А сахабы вышли, говорит, из автобуса и начали класть под колеса свои головы. Они начали класть свои головы. Они не начали камни искать. Они начали класть свои головы, потому что на себя им было наплевать. Лишь бы пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был жив, и лишь бы тот автобус, который он водит, уцелел. А мы хотим обойтись малой кровью, что-то чужими руками, чужими вещами так просто подложить. Вот эти сахабы, рады Аллаху анхум, они искали ночь предопределения. Они не были безразличны к этим ночам. Они не просто говорили: это такая же ночь, как и все остальные. Нет. Они понимали ценность всего этого. Ощущали ее. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил: из ваших снов я вижу. То есть вы получаете сообщение от Всевышнего. Утром после ночи предопределения, говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, взойдет солнце. Нет, подождите. Солнце взойдет не ослепительно. То есть на него можно посмотреть, на солнце. Обычно, когда солнце выходит, ты солнце не видишь. Ты сразу же лучи, солнце поднимается, и на него уже смотреть невозможно. А в ночь предопределения солнце выходит как таз, говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть он круглый, такой красноватый, круглый будет. И пока не поднимется, он будет таким, то есть на него можно смотреть. Вот это признак, один из признаков того, что была ночь предопределения. Но самые обидные: ты видишь солнце, таз выходит, а ты в эту ночь ничего не делал. Правильно? Ты уже упустил, получается, вот этот момент. Поэтому, конечно, опять-таки мы постфактум можем об этом узнать, и каждую ночь поэтому нам лучше ожидать и молиться. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: ночь предопределения светла. То есть в этой ночи не будет такой черной мглы. Хоть глаз выколи, бывает же иногда. Иногда бывают такие ночи светлые. Светлые ночи, когда облаков нет там и так далее. Ночь светла, не холодна, не жарка. Нет облаков, дождя и ветра, говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. И в ту ночь, говорит, не падают даже звезды. Даже звезды в ту ночь не падают. То есть вот эти признаки того, что эта ночь является ночью предопределения. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Ман кама лейляталь кадри иманан ва ихтисабан хуфира лаху ма тақаддама мин занби».
И тот человек, кто встретил ночь предопределения с иманом и ожиданием от Аллаха его награды, ему простятся все его грехи. Ему простятся все его грехи. Это ночь перезагрузки, можно сказать. То есть ты начинаешь жизнь заново, с нового, чистого листа. Вот об этом мы мечтаем все, дорогие друзья. Мы все мечтаем, чтобы наши прежние грехи простились. Чтобы мы забыли о том, что совершали раньше. Истинному мусульманину должно быть стыдно. Стыдно за то, что он совершил, и многие люди поэтому, вот у каждого из нас есть свой грех, о котором никто не знает. Нам самим стыдно в этом признаваться даже, самому себе. У каждого из нас есть грех такой, который мы совершали наедине или там с кем-то, но за который нам очень и очень сильно стыдно. У кого-то целый пучок грехов бывает, и вот об этом мы хотим забыть. И Аллах Таля дает нам гарантию. Аллах Таля дает нам гарантию, что Он об этом не вспомнит, если мы будем просить Его в эти ночи. Аиша, рады Аллаху анха, спросила: «О Расуль Аллах, если я узнаю, что это ночь предопределения, что же мне делать? Что я должна говорить в эту ночь?» Спросила Аиша, рады Аллаху анха. Пророк ﷺ сказал: «Скажи: Аллахумма, иннака гафуун каримун, тухиббуль гафуа, фа'фу ганни». О Аллах, поистине Ты прощающий щедрый, Ты любишь прощение, прости меня. Вот этот дуа мы должны чаще всего повторять месяц Рамазан и особенно в ночи предопределения. Аллахумма иннака гафуун каримун, тухиббуль гафуа, фа'фу ганни. Ничего сложного нет, всего лишь пару фраз это. Ничего сложного здесь нет. Но зато сила этой молитвы, она очень высока. Вообще у нас в исламе нет замудренных молитв, как мы знаем, правильно? Очень короткие у нас молитвы, очень короткие. И легкие на язык, очень быстро запоминаются. И поэтому мы можем это запомнить, читать, просить у Всевышнего. И это будет, дорогие друзья, лучше, конечно же. И Пророк ﷺ дает нам подсказки, что просить. Потому что мы можем просить всякую ерунду. Человек же он такой. Когда он попадает к султану, например, человек, по своей сути он что думает? Султана. О, султан, дай мне 5000 рублей. Правильно? Султан дает ему, а потом он думает, надо было 10 попросить. Да? Всегда же так. Пророк ﷺ нам подсказывает, что мы должны просить у султана. У султана султанов, то есть у Аллаха Субханаху ва Тааля, мы должны просить, естественно, то, что нам говорит Пророк ﷺ. Это прощение и его милость. И такой человек получит все в этом мире и в ахирате. Дорогие друзья, пусть, иншаллах, Аллах Субханаху ва Тааля даст нам встретить эти ночи, правильно их провести и взять награду у Всевышнего. Дорогие друзья, у нас это последний джумга, месяц Рамазан. Следующий джумга уже будет не в месяц Рамазан, а в месяц Шавваль, иншаллах тааля. Но 5 числа у нас будет гаид намаз. Гаид намаз. В этом году гаид намаз будет попозже. То есть раньше он обычно читался, гаид намаз всегда, насколько мы помним, после рассвета через полчаса. Правильно? После рассвета через полчаса это будет 3:30. И посчитав, что это неудобно, в этом году назначили на 7 часов. В 7 часов будет сам намаз, гаид намаз. За полчаса до этого, половине 7 начнется вагаз. Поэтому, в принципе, где-то часам к 6, если прийти, будет нормально, правильно. Уже можно там места забронировать, да, в переднем ряду, так скажем. Вот таким образом, это будет у нас 5 числа. 4 числа будет последний день уразы. А 3 числа будет последний день таравыха. Поэтому на 4-й день на таравых приходить не надо уже. Но на намаз нужно приходить. А то обычно у нас 3 число мечеть забитая, на 4 никого нет. Никого нет, даже имама. Никого не бывает. Вот поэтому, конечно, на намазы ходить надо. И 5 числа у нас будет здесь праздник, Ураза Байрам. Начнется в 10 часов утра. Поэтому, как только намаз почитаем, едем домой, быстренько чуть-чуть чай пьем, берем детей, жену или жен, да, у кого как, и идем сюда
праздновать ураза бейрам, иншаллах тааля. Здесь будут кормить, по крайней мере, так обещали. Здесь будут кормить, иншаллах, и будет какой-то определенный, то есть программа. И это будет, дорогие друзья, правильно. Поэтому не относитесь к этому легкомысленно. Приходите, потому что мусульмане, они когда молятся вместе, они должны праздновать праздники вместе. Честно говоря, это убивает, когда вот мусульманский праздник, а там ходят там, да, сами понимаете, все в коротком и так далее, да, или там ходят, курят там, ассаляму алейкум даже некому сказать. Это же не для туристов делается, это делается для мусульман. И чем мусульмане будут активны в этом деле, тем, конечно же, и им самим будет лучше. Поэтому, дорогие друзья, добро пожаловать, иншаллах. وأقول قولي هذا واستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.